Pemirsa, tradisi ngance mewali kemargiang oleh Kramering Pura Sakenan tanggal 26 Juni pinaka edan upacara nyanggre tumpak kuningan. Dreste inuca pinaka tetamian leluhur sani patut kerakse tur kelestarian Cina bakti majang ide betara sepisanan lunas kerayuan selami pemargin upacara. Jero mangku sakenan mausang, terus sanik laksana yang ringgala semang punika kewastanin tradisi ngance edan sani kebuatang sejeroning pemargin upacara agama manut dani edan upacara pacang kelanturang galapat sandi antuk laksana yang upacara ring desemogan ring pemargin yani dalam kepala pacang mailen-ilen ngemargiang upacara sinarengan ring ilen-ilen wuku kuningan dani maosang ring upacara inucap krama ngaturang wewiden merupa guling kanca katurang majang ide catur segara sawang dalam catur segara naga raja lembu ara buaya kuning miwah segara geni. Aturan inucap pinaka Cina bakti sepisanan pengrastiti mangde samian edan upacara tumpak kuningan side memargi antar tur mangge kerayuan ring jagate jero mangku sakenang nugesang yening dresta inucap nenten wanta ketami tur kemargiang nanging talat utsaha nglestariang budaya Bali majeng yuwanane mangdane sideng limbak ring tengain alikan zaman. Hendra, Bali TV.